Sini jago pipi itu country. Jago lama baru nama. Juta lama baru nama. MAS close to country go back. MAS close to country itu country. No to listen. No to listen. Hampir lalati. Hampir lalati. Six in the line left. Six in the line left. We run. We run. No to listen. No to listen. No to listen. MAS close to country go back. MAS close to country down. MAS close to country down. Jago lama baru nama. Jago lama baru nama. Juta lama baru nama. Rakyat Chesong pantai nama. Rakyat Chesong pantai nama. Rakyat Chesong pantai nama. Particularly it's against clause 2.3. The 2.3, clause 2.3 is political conspiracy to finish the autonomy already provided to the Autonomous Council, and that's why we are opposing, and we will be opposing in the days to come until and unless it is withdrawn. Chesong September ciklu sari tarik India government, Assam government lapan song trok ele kaman ke order song tum si MOS dolo so MOS ateng pen semet kosong sina do koklo ma aprang ni tum chini ne te bo hitame central government ba Assam government ba karbiang long autonomous council hin pen bidikang lim pen arang litum halak signature tum ta chip protect set an ni litum alam ke kapre song tum ke sta pia bangke MOS pe do kok pen ni litum api lang dulo lang pen lang bir lo ya semer bangke dak sonton sample aputhak dak agreement do isia bangke political agreement pulo constitutional isia change banji isia puriborton banji sila kelar doji siksidula constitution apan la ke constitutional changes pusipulo la bangke Indian constitution siksidula bangke adak larbe ko political arrangement hini bang tulo la bangke ya semet state government lapen Assam government law lapen Karbiang Autonomous Council lang bang la bangke administrative changes okomi alam pulo la bangke pro konio hal kon sidupo dak bahita ni litun kipu athai do ke khamke do ke thoma bang sia parlang dang pulo ta lage ni litun kipu thai thang ta dak economic package ke wan noi lapen la hili ke man ke Chesong korti tum ke cepat duk pen ko ansi arang tum ban ma ansi abar sai bi ponji ma laso bang ni tum thang thai le Karbiang Autonomous Council kan ko an ma tangka maha ke wan ka duk ko economic package pen nang ke bang ni tum thang thai le muthe ki udamang ke nona kai bang ke constitution aron pen ke chari bang la bang ke chari aron lang nang lo puro tang te ke dam tang 1995 MOU hitame ke toklo hada kitame dak la sona changes thang ta ve sik sidula puthang lan se ke pang tang ya phansin ni litung hal suma ta ke ban dulo hini bangke MOS first ahu dolo 2011 hadak sitame dak bangke constitutional isia changes son kar dia khevir pavir nang ku sik sidul pavir det nang ku la bang so bang tuke jakong do an sitame chejor det nang ku la so bangke la se agreement be stan non 2000 non la bang so ni kan 2021 la bang so ke tok bangke isike feri me do Basi ladak bang jasemer bangke constitutional changes pulte ke thomang deng ilitum lang damun isia bangke preamble long hitame dahitame bulo final and amicable la bangsa solution la bangke final lo busip basi laso bangke jasemer bangke lage chokche la bangke final kali la bangke athela bangke inu bani ke tok chora agreement pulte chok la bangke Karbiang long arat karbia khei pendang lok